abagani baito abaikire gaiga tutaete kuborokinga nyama ya ward ya mwire abantu baito baamwire bamanyiro monto bagocha gwakere kura aramisi moko borokinga mwamwire ingo mogocha koe kura kibore akitigamba tabi abantu baito banyamaiya abantu baito bamiruka murega wenzetu wenye mko hapa kutoka Bugo kutoka Nyaigesa Horumiruka abantu baito bamunyaigu banarateti utaita koba saba somo ya bogwancha kamoranche litukolia aramizi maambi saa 12 moboke mapema pande gituo toake chikurasa amo mobasa gwaka kura isiko ya kibole twegwananire okoba twangenirwa matuka mange imomanyete ngaba kurumi mbale bako boli chikura moba maeti imomanyete abayibi mbale bako boli chikura imomanyete noene bonus una yaba kamoranche mobasa gochoro moihi itaite koba martin scheme kamoranche chikura chonzi pi mwakibole oro kyanga abagani baito nyankibole boro kwaigwe kura abagani baito abaikire gaiga tutaete kuborokinga nyama ya ward ya mwire abantu baito baamwire bamanyiro monto bagocha gwakere kura aramisi moko borokinga mwamwire ingo mogocha koe kura kibore akitigamba tabi abantu baito banyamaiya abantu baito bamiruka murega wenzetu wenye mko hapa kutoka Bugo kutoka Nyaigesa Horumiruka abantu baito bamunyaigu banarateti utaita koba saba somo ya bogwancha kamoranche litukolia aramizi maambi saa 12 moboke mapema pande gituo toake chikurasa amo mobasa gwaka kura isiko ya kibole twegwananire okoba twangenirwa matuka mange imomanyete ngaba kurumi mbale bako boli chikura moba maeti imomanyete abayibi mbale bako boli chikura imomanyete noene bonus una yaba kamoranche mobasa gochoro moihi itaite koba martin scheme kamoranche chikura chonzi pi mwakibole oro kyangaba ke noko igonte abinga nyama yambiere gatia bumurango koboko nkwaniga matari ngama goko haya nama ga yero bas abantu baminto banyamaiya kibore kyakora abore taibo bona abantu muragere kibora chikobora mbarabyaba minu ababori bigere kibore amago chikokoraki ngwancha tore bima tabantu batarima bare trebintu lakini rero etuachire gaiga gotebango musacho ra konya abantu banyamaiya onde tayo gotatika kibore ngwanchira naturenga kibore punate neneiga moroche bunare aigote tabuyega tagote nenabare telebinto etuachirega una abantu ba ODM intwe amaskanio kamora kore na yoko make sure aramisi mambi saa 12 otaikorenga likende yendo beke kibore mari otebe kibore ime tari wago bigara toma como te kibore bono bo abantu baminto siasa nenkongu abantu nabo bagocha babatebya mangana ayara mayana ayara mabe lakini aikurwe nkore yao kibore oto no yo minon kaga kora ari minyomba utaragenda araya moise kobwatera nabuna more ge nyombe yaino emo make sure kibore okoreki ugambi ndani motige go chayo matuka mange tari boigo
nche tigantigera abo mwegure bakwanire ntwacha ekera twachaga omugabano ito Okisi County omosike Paul Simbarati na bengene eroriga omoshimwa Irene Mayaka no arega bone gomorocho diemteyo na ODM une muate ko bage binto bia ko bage no mocho kero muntu kuruga ko nyorare kia ego sema no bai nainde among inora make sure ko chakera boni ngapakara misi no muate ka tamburisho kia osika ko teki asekere no mogaka boigo degwana ine yankorere igo amalieta ne ankor kumanani Richmond Rayori na nche no mo MCN Meria Kisi. Kuna wamama hapa katikati wamekasirika, si tu wamekasirikia Kibore, hawajapata nguo ya Simbarati. Hawajapata nguo ya Simbarati. Hebu wote munionyeshe salamu ya Simbarati, salamu. Anu manye tu Simbamu maite mnagocha. Iga togo sera to sera bakomwana. Era biya sera bome. Era biya sera bome. Hebu nionyeshe salamu ya Kibore. Sisi kule Kisii, munisikize, sisi kule Kisii hatukujua watu wa Nyamira mtakuja wengi namna hii. Kumbe mnapenda hii siasa. Mnapenda watu wa Simbarati. Mnapenda Simbarati. Hebu nione salamu ya Simbarati. Mimi nataka wale Wajaluo wote wako hapa, wale watu wa Nyaiguba mko hapa wote, nimanyete mwanya kugamba miaka ya inonsi rero gakibeke kura ya inasa nyomba bekora bagako bakebe barenga banchire akara tuari musongo omoske Simbarati ate baiga tuba maigaye na ande moko genda nyomba tuba ichumbi yae umusacho irro mukungu omongino irro musacha moli asaita nyomba oiri rugi asaita nyomba era biya gusere bobe Kibore hebu nione salamu ya Kibore. Asante Kibore uko na furaha mbona romo goko koranga magoko iga mbona romo goko magoko iga wapi salamu ya Simbarati, wapi salamu ya Kibore Zengoro kupito touch Sibari ba maete koro kwenyororo bari kabanya konyigwa Ntomo MCO Manyero aso DM Twetu atirega kubatera bigaki mutima boke mambi Mokonye Kibore rira matuka mange moko mureria naenda abande nyugwete ngonya gweta barega kero moto nesinya tia gokoraki akonia naro bwate sinya tintobu naro bwate sinya timbese naro bwate sinya tingundo sinya tingundo tokoraki sinya timbese tokoraki toto aresinya tintobu na tieti mwarete iruga Kibore toigwana ine naende abaswahili bagote abanga mkono mtupu ngona yetu ngatu asirega tote tima kono bosa Kibore ne bangete moro mongino yabuna rekeliga nera na koroteki nane na kwa na bakeruge ya mata ngona bagote korenda abantu bose abama ate na baruguru taribo Igonga toko ruga uno yo midate abakero mutu tumopangere ni biego akuni gwo mosori moke kega biya erindo tobo kara bisi okore ke mira bale ko bata ko Kibore ke mira ta ko Kibore naende mama tenga baba na agenda naitumbire rotore vijana hebu nione kama mko hapa jeshi na baba warembo hai warembo abagaka ba minto
taibo ini na abantu ba ODM maeta nje muna Irene Mayaka ncho mwana mogusi omonto ngete gasigari bunge akambeka number 1 ase list akoro kuraina Amolo Odinga naenda riria soete broad based agateba ekerogo ke chairperson original integration akaanga incho mwana mogusi taeti ondewensi inche na bete the first chair lady ase committee ya bunge okoba ya Raila Amolo Odinga baba iga anchete wagusi sana igonta gete momoroki gari aseare momotevi asante baba moko wa Martin Kibore Bora Chikura taibo Gego Thursday 27 asibui na mapema moko genda segetuo mwate wa Kibore ime bakariri bako bara Chikurechi Chelsea pino chirase Kibore saibo watu wetu Jodala mimi ninawaomba kwa niaba ya baba kwa niaba ya ODM kwa niaba ya Simba Arati kwa niaba ya Martin Kibore tafadhali wekeni kura kwa Martin Kibore kwa sababu yeye ndiye atahakikisha ya kwamba anawachunga sawa. Na niko na salamu pia, nimekuja na salamu ya national chair wetu Mama Gladys Wanga ako pale Kasipul, anafanya kazi Kasipul kuchunga hiyo kura ya kijana yetu Boyd, lakini aliniambia nikifika hapa niwasalamie. Mmepokea salamu ya Mama Gladys Wanga? Hebu nione furaha Mama Gladys Wanga. Na mumeona huku Nyanza baba alihakikisha ya kwamba amepatia vijana barubaru wakuwe national leaders pale kwa chama yetu. Gladys Wanga national chairperson, Simba Arati deputy party leader. Si Nyanza iko sawa? Sasa mnataka sisi tuonyeshe wengine ya kwamba ODM iko Nyanza? Hiyo sitakuwa aibu. Kwa hivyo hebu nione kura ya Martin Kibore, hebu nione kura ya Martin Kibore. Hebu onyesheni kwa picha ndio wakiona kwa video wanajua mko imara. Mko imara katika ODM. Nikisema ODM unasema tuko tayari. ODM. ODM. Kibore bora. Kibore bora. Bora. Kwa hivyo mkipiga kura, kama upigi kura Martin, pigia kura Kibore. Kama upigi kura Kibore, pigia kura bora, si ndio? Ili muhakikishe ya kwamba mko na vitambulisho yenu, mnaenda kupiga kura, tusiwe tukiwapatia wale watu wengine opportunity ya kuingia kwa nyumba yetu ya ODM. Na vile wamesema kabla mtoke hapa msijali, mtatoka kama mko sawa, si ndio? Haya, nione raha ya ODM. Na tukimaliza mambo ya Kibore, mimi kama Irene Mayaka, kwa sababu sasa nimetosha, nitarudi hapa niwaombe kura ya Women Rep Nyamira County, si ndio? Nitarudi hapa tucheze kama nyinyi, si ndio? Kwa hivyo mcheze kama nyinyi Thursday, alafu tena tupatane. Mimi nitaleta wale leaders wote wa chama wakuja hapa wafanye empowerment ya kina mama na ya vijana na ya bodaboda, si ndio? ODM Kibore Tomo kiango koboko igoro igamore na magoko Kibore bali megari Kibore Ensameri Kibore ODM Imore na magoko Ndiamono sana.